Мындан бірнеше yıllar элек Килаява бір болот деп салават жырлай баштаган яңгырлар кетти. Кетти яңгыр. Шундан соң бір заман Уфтанма деген тагын бір жыр келип чыкты. Мына ошо жырлардын автору Раис Ханнанов, менин ярымдайда Раис Сойлабаев, Башкыртстанда жашап, матур этип ижад этип алып. Tanımak ömürler yaz gibi gültedi, şal çeşin kürsen de of tanıma. Yaz giledeki dağılır şulayı de of tanıma, of tanıma, of tanıma. Yaz giledeki şulayı de uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma. Uf tanıma bitesinin oluzganı ömürün oynap gelip gene ötmeğen sinan nasip olgan akbahidur şatlık yaktı gün hele bir tuzmağan sinan nasip olgan akbahidur şatlık yaktı gün hele bir tuzmağan. Tanımak ömürler yaz gibi gütedip şal şeşin kürsen de uf tanıma. Yaz giledeki dağılır şulayı de uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma. Yaz giledeki dağılır şulayı de uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma.